Welcome back in Buhle Betfu. We are now at the King Sobhuza II Park, where we just want to have a tour so that we can just learn more about the place and bring out that information about the place to you. I'm sure they have a lot of informative stuff that they want to show unto us out here. We want to learn more about the history of the King Sobhuza and also everything else that they have to show for us here. I'm most interested in the cars that they have here. Let's go and see what they have for us. Libito lami mina Clement Mfanaza Mahuku Mazia kusho ukuthi ngingilo munye lokhombisa athi vakashi la King Sobhuza Memorial Park ngiphinze ke shothi ngesilumbi ngathi ngi-educator noma ke ngithishela mhlambe nje kuqala nje kuqaleni lesi sikhumbuzo senkosi Sobhuza wesibili lesakhiwe ngekuhlonipha nekukhumbula inkosi Sobhuza wesibili ngulapha khona eMaswati amhlonipha khona aphinze futhi akukhumbule nemisebenzi yakhe la endile njengoba ayinkosi nje lebuse live iminyaka lengemashumi namunye kuleminye yemisebenzi yakhe ukuthi sikhuluma nje ukuthi livela kangwane likhululekile linenkhululeko kungoba kunguye lobeka sembili kwalitholela livela kangwane inkhululeko ngaphandle ukuthi kucitheke ingadi njengoba sathi ukuthi kuletinye indzawo bekutholakala ukhanze ukuthi kucitheke ingadi kodwa ke la sine livela kangwane lathola inkhululeko ngaphandle kwekucitheka kwengadi kungako nje labanye mabambonga baye bathi ke umgwaza ngepenseli lamanye amakhosi abagwaza ngetikhali asengicale nje ukuthi lesikhumbuzo senkosi Sobhuza wesibili kuleti temfundo sikhona etikolweni noma ke kuyafundziswa ngaso ngoba njengoba umlandvo walendzawo ubalekile ukuthi eMaswati ati ukuthi kuya ngani lesikhumbuzo ukuthi sakhiwe la lesikhumbuzo nje sakhiwe la kweqala diningi letintho letendeka la kweqala ngulapha khona inkosi kuthiwa ke kutsebudane ngilawa abekelwa khona inkosi iMbandzeni kwesibili ngulapha khona umjeka kangwane waphakanyiswa khona 25 April 1967 kanti ke futhi phela ngulapha khona inkosi Sobhuza wesibili sive seMaswati simvalelisele khona ngula kwabanjelwa khona inkonzo ngaphambi kokube amikiswe endase embilaneni kusho ukuthi ke siphinze ke sifundzise ke netikolwa njengoba phela lesikhumbuzo singuleminye yemilandvo nemagugu aseSwatini uma sibuka njengoba ngishito ukuthi lendzawo yakhiwe inemlandvo uma ubukisisa sine parliament la eceleni lesakhelene nayo kunemsamo kani kutsebudane kuneludzidzi sichaze ukuthi ke lolo bamba usho kuthini eMaswatini uyini eMaswatini ngoba nathi singabekisa nje ukuthi size sibekise ukuthi kunetindzawo letidumile mhlambe emhlabeni lokhanza ukuthi ngetenkholo asengibekise kuneJerusalem kuneMecca kuneVatican nathi thina singeMaswati singawuthi indzawo yethu lengcwele lephinzi ibe indlungulu yethu singeMaswati ngoba phela kuneshaya mthetho selive kutsebudane kuneludzidzi lapho yonke imisimeto nemihambo yesiswati igcinwa khona seke kukhanze ukuthi ke sikhuluma nje ukuthi eMaswati uma ajuba umnyaka ngemkhosi wencwala iyigidwele khona lapha eludzidzini lokudutane nathi so sichaze ke lokho nekubaleka kwayo lapha ke sinalesithombe senkosi Sobhuza wesibili simeke lapha ke sibuke indzawo letinzathu
lokuma kwaso ke sibuke impumalanga kwakuyinhloso ke ukuthi impumalanga ibalulekile kakhulu eMaswatini ingakabaluleki kuphela ebukhosini kodwa ke eMaswatini ongana ngesizathu sokuthi ke lapha nje sibuke tindzawo letintsathu indzawo eqala lesibukile impumalanga lebukhosi bakangwane baqhamuka khona kungakho sibabita ngokuthi ngemalangeni njengoba baqhamuka lapho qhamuka ilanga khona noma ke wona emalangeni avunulile sheshe siwabone ngoba ahlome emagwalagwala kukhombisa umsebe welanga nokukhombisa ukuthi ke babantwana belanga bese siphinze futhi angithi nengwenyama futhi siphinze sibite ukuthi lilanga kungakho ke ngokuthi bona vele ngemalangeni baqhamuka empumalanga bese ke indzawo yesibili kuba kalozitha lapho khona inkosi Sobhuza wesibili bekulilawu lakhe abusela khona imihla ngemihla bese indzawo yesithathu kuba kuna inthaba umdzimba manje namhla ke yembethe ngeke size siyibone lamanye amakhosi akangwane nebantu abenkosi babekwa khona seke kukholelwa ekutheni njengoba ke samdzibi munye nanabo kunekuqhumana lokusithe emkhathini wakhe nanabo noma yena angabekwanga lapha embilaneni kodwa ke wabekwa lendase embilane noma angabekwanga lapha emdzimba wabekwa lendase embilaneni bese ke kuba ke ngilamabhubezi lamabili bona amele bukhosi ngesiswati ngaphambi kokuba ibekwe inkosi kumele ibulale ibhubezi kungako simbita ngothi ingwenyama noma siyilo ngoba usuke sana lamandla elibhubezi ala kuye kangangoba ke na ku National Court of Arms yelive sinelibhubezi lelimele ingwenyama siphinze sibe nendlovu lemele indlovukazi bese kuba nelihawu ke emkhathini lelikhomba ukuthi ke ngaphasi libhalwe ukuthi sinqaba lokusho ukuthi ke ngibo labavikele eMaswati lama ngoba eKiswatini sinemakhosi aside inkosi sinemakhosi inkosi nendlovukazi but both are regarded as heads of state or we are a dual monarch state bese ukuthi ke kuba ngilamagama lapha etulu anginasitha I have no enemy. That was King Sobhuza's philosophy, that he believed that he had no enemy. Because whosoever considered himself as his enemy, he will spare no effort in trying to have conference with him so that they can settle their differences peacefully without having to shed any blood. Kungako wade washo nesisho sakhe lesithi kude ipiano idlale ingoma lemnanzi kumele ushaye inkinobho letimnyama naletimhlophe lokusho ukuthi ke sisive seMaswati lesinsunduna lesimhlophe kumele sihlalisane ngekuthula. Bese kuba ke leti hlahla letimbili temasundu tona tihlahla ke leti betithandwa inkosi Sobhuza wesibili kakhulu wade wakha nesigodlo sakhe wasetha wathi kusemasundrini asusela kuleti hlahla leti. Lapha ke sinemfanekiso womgqwembe siyathi umgqwembe ukuthi liplate lesintu njengesingeMaswati masidla ekhaya kulisiko lethu lokuthi sidle ndzawonye ikakhulu uma ku imicimbi inyama yaphekwe noma yosiwe iphakelwe emgqembeni icotshelwe khona bese sidla ndzawonye kukhombisa bunye nekuhlanganyela kusho ukuthi ke lo mgqembe wethu lana nawo umele bunye beMaswati la ngekhathi ke kulo mgqembe wethu sinanali lilambu lekukhanya leliniketwe inkosi Sobhuza wesibili ngoba abe kukhanya eMaswatini lisimiswe ke tizeze letintsathu letizeze letintsathu ke timele ke letinhlanga letintsathu teMaswati kuneMaswati emdzabo kuneMaswati emakhanzambili kuneMaswati emafikamuva sonke ke simunye sisimise ebukhosi siyesilide ke lelambuleli ngemalanga labalulekile eMaswatini lokufaka ekhathi lusuku lwekutalwa lenkosi Sobhuza wesibili lokungu-22 July noma ke lusuku lwenkululeko lokungu-6 September noma ke nathi isithupha enyonini noma ke sivakashele tivakashi letibalulekile tebukhosi noma bukhosi siyesilide ke kukhombisa ukuthi ke umoya nemfundiso yenkosi Sobhuza wesibili usesekhona kulelo.
Lapha ke ngumsamo wethu la sinetithombe letikhombisa inkosi Sobhuza wesibili kusukela sesemncane ade abe akhothame ngeminyaka wa1982 njengoba ke sikhuluma ngenkosi Sobhuza wesibili lo mlandvo wethu usuthatha kusuka ku1899 kuya ku1982 lapho akhothama khona. Siphinze ke futhi sibe nembukiso ke wesikhashana lapho khona sichaza ngemlandvo wemjeka wakangwane netintfo mhlambe letenteka ngaphambi kokube livela kangwane lithole inkululeko lokufaka ekhathi ukuthi ke nalomjeka wakangwane nje lemibala isho ukuthini ngoba imibala yalomjeka wakangwane isho lokuthite ngelive leMaswati. Seke lapha ke siye sichaze ke umlandvo wenkosi Sobhuza wesibili kutalwa kwakhe ade nekubekwa kwakhe ukuthi aze abe inkosi ukuthi utalwa 1899 ukuthi naka 1899 uma abelekwa ubelekwa wethiwa ke libito okuthiwa ngimona libito lalethiwa ngogogo wakhe labo Thibeni. Siphinze futhi ke kube nelibito lesibili laniketwa lona lalethiwa inkosi Bunu noma Mahlokohla yena ke wametha wathi ngikhothotsheni. Siyaqhaza ke konke lokho lapha kuze kuye kuyafika ku1982 asikuvete ke Maswatini lokho ukuthi asithi chaza tonke letithombe ngoba lo muntu awukhathatheka ukuthi kutawuthatha isikhathi leside sichaze nje kutalwa kwenkosi Sobhuza wesibili nekubekwa kwakhe kude abekwe emva kwaloko bese siyachubeka ke sesiyachaza ke letinye taleti chemede tithombe ngetizathu ukuthi mhlambe ngaleti lesitibona ukuthi lokhu kubalekile ukuthi umuntu akwadi noma ke kuye ngale interest yemuntu ukuthi yena ufuna information noma ke lwati lolungakanani. Shothi lapha ke sinana sisithombe senkosi Sobhuza wesibili amukela imendlela kwathi ke ngeminyaka wa1981 inkosi Sobhuza wesibili yahlanganisa iminyaka lengamashumi lasithupha abusa live la kangwane. Lapha ke khona kulo mkhosi we-Diamond Jubilee bukhosi bemangisi bamhlonipha ngemendlela lo bekamele bukhosi bemangisi ngalelo langa kwakumfana inkosi Margaret noma ke Princess Margaret lokungitsathe wendlovukazi le sathanza ukukhothama yemangisi lapho ke inkosi Sobhuza wesibili yahlonishwa khona ngale mendlela lebito ngokuthi ke i-Knight of the British Empire KBE wayiniketwa ke Princess Margaret. Bese siyachubeka siphinze sibuka ke nathi tithombe nathi letimbili tenkosi Sobhuza wesibili cishe ngoba sesingila kulomnyaka wa1982 lapha khona inkosi Sobhuza wesibili yabita eMaswati yawabitela esibayeni emva kokuthi kube nemahemhem ukuthi ke bakangwane bayalwa. Ngulapha khona ke inkosi Sobhuza wesibili yakhulumisa indzaba yemhlaba lo wathathwa ngemabhunu lapho khona inkosi Sobhuza wesibili yayibite eMaswati ukuthi itowatshela ngoba kwakunemahemhem ukuthi ke sekukhona bugudlugudlu noma ke kungevani emkhathini welakangwane nebomakhelwane basesikhwahlande. Ngulapho ke khona inkosi Sobhuza wesibili yakhuluma khona ukuthi ke yona ibite eMaswati kutowa bhobotela lesigubhu ukuthi noma itoba bhobotela lelithumba ukuthi vele kuliqiniso ukuthi ke kungaboni ngasolinye nebasesikhwahlande sisusa yini ngumhlaba umhlaba lo wathathwa ngemabhunu ukuthi ke inkosi Sobhuza wesibili iyabuta ukuthi ke lokuye kufike emqondweni wemuntu ukuthi ke ngaphambi kokube kulwe kubangwe umhlaba lo mhlaba lobangwako wabani wawuthathaphi wawuthola njani wawunikwa ngibani wawuthathaphi wawuthola njani. Ngulapho ke khona wathi yena sibanga live laMswati uma kusho ukuthi kukhona lothi cha akusilo laMswati lanangu akavele phela
at least noma ke siyabe silalelwe ngulapho ke khona kwase ukuthi ke emva kwaleso sibaya leso emva kwetinyangana letimbalwa wabe seyakhothama ke inkosi uSobhuza wesibili ukhothama 21 August 1982 bisiphinze futhi ke sibe netimotolo ke tenkosi uSobhuza wesibili la iceleni kwethu kodwa ke tikhona letinye letikhona letifaka ekhathi netengwenyama inkosi uMswati wesithathu manethi sengekho dona la kushothi kwanyalo lesinato ngunati letintsathu lekufaka emaBuick lamabili bese kuba neCadillac inye le Buick yeqala lengithite kuneya 1937 iBuick bese kulandzela ye1957 bese kugcina iCadillac Fleetwood ya 1968 esishothi ke lena iBuick V8 straight 8 ya 1937 yes nayo ngiletinye yetmotolo tenkosi uSobhuza ngulenzala ke kunale letikhona letila kuleti letintsathu nayibona nayo yehlukile shothi the outside has been repainted but the inside is still at its original state. Mbukeli wa Buhle Betfu, we are still here at King Sobhuza, the second park. We are enjoying the experience that we are having right here. We have received a lot of education, and by the way, there is still more that we're being taught about the history of Eswatini, most especially about the awesome king that we've had in the country, showing us all these amazing cars behind me. It's really exciting. It's really credible knowledge. Stay tuned because we have more for you. Shothi ke lapha ke i-auditorium yethu la sikhombise khona tinkulumo tenkosi uSobhuza wesibili lokufaka ekhathi nemafilimu njengoba recently sicethe ku converter lamanye alamafilimu not onke siyesikhombise certain speeches enkosi uSobhuza wesibili umuntu uyafika ahlale la abukele manje ke kwanyalo sisa attenda ema groups ema individuals sisenga khona kuwentela kodwa ke baphathi basakusebenta lokho ukuthi nalofuna kufike nje atibukelela yedwana akhone kubukela bese siphinze futhi ke kuba ngilapho khona sifundzisa khona bantwana it becomes a lecture room makushothi kunebantwana njengoba kushito ukuthi sine tinhlelo lesitifundzisako sibambisene nemsamo lofaka ekhathi tinto letiphathelene nesiswati kanye nemlando wenkosi uSobhuza wesibili siye sikwende la siphinze ke futhi ke the auditorium lena sibolekise kulabo labafuna kubamba umhlangano noma labafuna kwenda nje umcimbi lothide maneke emaswatini siyacela ukuthi ke lo mcimbi vele kuba ngumcimbi lo ngasiwo lesingathi iparty maybe ngaba ngumcimbi wokuthi nje ngumhlangano noma nifuna kubamba inkonzo ngiyabekisa kuleto luhla lolo lona wekuthi mhlambe asengithi nifuna kubamba iparty inkinga yakhona kwanyalo kusengaka akusho ukuthi asikuvumeli but kusengamukeleki ngalo sizathu ukuthi nathi kumele sithathise kulabadzala.
siye sikukhuthate ukuthi uma ufuna kuta usivakashele especially nani group because manima groups siyaqela lokuthi mhlambe asisho ukuthi ungeta kodwa ke ukhanza ukuthi ngani uma wati utawukhanza sesikulungiselele nekukulungisela kodwa ke ungeta ungene without any appointment ngikhani uma utawufika nganathi tikhathi letilandzelako ukuthi sivula nga8 emkhathini neliviki kusuka emsombuluko kuya lesihlanu kusuka nga8 kuvalwe nga4:45 kodwa ke njengoba kuyindzawo yekuthi ke uyavakasha ngeke bese ukhanza utawukhanza sotawufika 4:45 kusebusika nyalo letinye taletinto utawukhanza ukuthi ngoba sihle lokuhamba kwethu sikuchazele asikuchazeli kuphela lengekhathi la kukhanya bogezi khona nala ngaphandle utawukhanza ukuthi mhlambe nase siphuma lengekhathi sekumntimanyana singacela lokuthi ufike earlier so that utinike isikhathi nawe ungashakuteli bese ke kwesibili kukhona lo kuthiwa ngema walk-ins uyangena liswati nje uma lifuna ukuvakashela lakithi ngu50 nje emalangeni lomdzala kulo 50 ke emalangeni ungena lapha kuphela kodwa ke njengoba sibambisene nemsamo bese kuya kube ngu80 emalangeni lokungena kutototi imbili letindzawo bese ke sithi bantu abesikolwa ngoba phela bona bayafunza kuye kube ngu20 kungena la bese kuthi ke uma angena kutototi imbili letindzawo kube ngu30 emalangeni lokusho ukuthi ke kulo 30 emalangeni ungena kutototi imbili letindzawo siphinze sikuchazele tikwaloko ngemlandvo wenkosi Sobhuza wesibili nakusho ukuthi kuya ngawuthi ke uyafuna inichazelwa noma ufuna ukutihambela ngicela ke ukucacisa emaswatini ukuthi ke ngema weekend noma ke ngempela sonto ngemgcibelo nangelisonto nangema holiday latsite sivula ke nga10 sivale nga4 kulo kuvula kwethu ke nga10 sivale nga4 kunemalanga lesingasebenzi ngawo lokufaka ekhathi nakungulilanga lencwala umkhosi wencwala asisebenzi nanga khisimusi ilanga la ngamkhisimusi kusuke kuvaliwe lapho akusenjetwa nanga lesihlanu we Good Friday naye asisebenzi ngaye tinombolo lesitholakala kuto ngi7806 555 siphinze ke sibe khona nana ku bathini ku social media sinaye Facebook siphinze futhi sibe naye ne website iwebsite ke yethu ithi Eswatini National Trust Commission under Eswatini National Trust Commission yes bese lokusho ukuthi ke kodwa ke lesikuthanza ukuthi lo mahlale kicking lo 806 555 yena uyakhona nekusenda ungasithumelela WhatsApp ungaphinze futhi usishayele ubute mawunemibuto uhlala ke yena ukhona la lihlala khona awuphendvula kusukela nje kusuka nga8 ekseni kude kube ngu5:15 siyabonga kakhulu nathi ukuthi sithole lelithuba siyethemba ukuthi emaswati atazivakashela angayisabi nalendzawo ngoba labaningi bayayisaba basuke babuke lokhu ukuthi kuyindzawo yebukhosi yebo indzawo yebukhosi kodwa ke bukhosi buyakhelethini ukuthi nathi singemaswati sihle sitikhumbuta ukuthi sibuyapi nekuthi sitikhumbuta njani ngenkosi Sobhuza wesibili nemisebenzi yakhe kunaletinye nje tindzawo that are quite interesting or letinye lokhanza ukuthi nawu liswati kumele utati ngoba sikholelwa kutheni thine uma usivakashele la sekutaba nguwe lotasinxusela nale ngaphandle ngoba noma ngabe sebaya kubuta le ngaphandle utawukhona kwati kabanti ngelive lakho siyabonga
I hope you enjoyed Buhle Betfu, everything that we brought to you today on today's wonderful episode. You will continue following us on all our social media platforms. That is our Facebook, our YouTube. Make sure that you talk to us. We will talk back to you. We want to travel and see more of these amazing places that we have right here on the Kingdom of Eswatini. Until next week, same time, same place. Goodbye.